Urukiko rwa Cyabukuju Twimche Sacco Limited urwo mu rundo rwa 20 rubira hakanisa ya All Saints Rubare omuri Ntungamo. Mwinkirize ntwara umugisho gumba manyise ngo sakweji umwaka gw'ingumara mu kagogo tuzakongera kuteka amamani kwereza abamemba bitu obuhereza burunju bwo kubankinga kandi no kurya roni na munonga kandi esente zitu tuzuguruza amagoba make aga 2%. Mpuga abamemba bona ubundi ababire members n'abatakabire members kumusho muri Cyabukuju Twimche Sacco. Twamara imyaka 20 kumuhereza tukereza abantu on branches tuzona tuzine kandi sima abantu abo hagize ubatworekere nanga no batworekera izuba tukhendera ichiko zona izumaka elizobo chiko rwamani bari delegates ningashe abajwecherwa ba members kuruga on branches ningashe mu zone zose twabarundiye bacikire ba members bataraba abarukwebembera obukiko bashomere bukoze urwo mwaka guhire kandi bayanjura nebigenderire korwa omwaka ogu twikizana kugire w'ibishomo yituka members nangwa na staff obutubire kurabamo twebwe n'abashomesa kandi baremba abashomesa kubanza icyo gikozwe twikizana tugure motoka ya Sacco abo kwikanziye imirimo ya Sacco tubire turekera mutoki twari bataka basikire ngwende cyo tukakozwe board ninga management board neikiriza manager ninga management tukashanga esente ezibabire babani babanja keze mishoro ni mwishwe nyuma ho hino butwarengirwe konka hati abakahereza management orusangu emishoro yona mutijagara kakuremwa kushashura tukagaruka habaka tugera ngo hari hwibanje bamemba basimirwe ahabo kwe hayo bakebicira no kurwanirira ntunguka y'amagara gabo. Turiyo mu rutaro Bank of Uganda mune no kinga Sacco zi ngwitahe turukumwe haza yata hamu ye inebigenderwa byinji itwa nkabeteri nebitakugira ki ibitakubasa Mwene union yaje tumba mureki Bank of Uganda tapana bayi batire deadline ebiraba yo kwakasha konka union tukapiringa to the president ya Hamani yaje at Bank of Uganda memoreki ekindi kitorekerire gukora amataji turekereye no kwigura amataji agandi. For example, tuzakuteka kugura amataji muri Murambi Richnoro kugira ngo buhereza tubusye hihi munonga n'abantu. Cyabukuju Twimche Sacco Limited bina matajana agarumwe rya Ruhama Kashenyi Nyanga na Rubare head office abo kubasa kutuhereza sente zabo kubikaje gasha kwa Anita Tkunda.